tan ucapang yan munguing pikayunan danene iwayan tam-tam ping kalih bapane sampun persida mateg-tegan ical punika kaudhapaning semang sampun gocap nampi sampun kagentosen antuk pikayunan sane galang samplah tanpa singsing nyane osa maka awanan bapan dan ini maka miwah memene makumpul sane mangkin mapaitungan banala core tidong gigi ane buat syarat paigumandani tantios riantuk kadiaturokani yen prade ane ada sukasor sinah bakal mati apa anggon nah suwirih akitu men yen caronya ini ken-ken rasa apa patut bang pianaki apang persida menang kepisagoa lanang waduh nenten sanang malikin puniki lanang wadu bapani maku miwak memene anak sampun cager sampun kapianel ring pupine lanang oleh kejaran kebaos bapane puniki sampun reke mulih kang tatu-tatu
luwih ing tatuwune sampun kapikulihang oleh kulami ia diastun memene taler patah kering bapane taler sampun mikulihang keutamaan sastrone saking lantaran danene sareng kalih puniki manggeng luwih ing sastrone medhasaran tuk popolosan yuakti padomanya dayang make sami medasar purun ngantos nyakitin dewek asapunike antuk dani ngrereh mina kadine punike jane bagus mas ia ngeraris ngandike bapane uduh cening pianak bapu mas bapune idewe nejaran luas tagaking nah niade marupo pitekat bapune karep tekin cening donyen cening lenge sarin tatuwune sarin sastrone doangoni dewa dasar luas kuandalini tekakang donyeni dewong sabtu apin semaru dudune bagus ante dampah pangde kanti ngeliat baru angon mecuti sing yadulen ane pinake angon cening tungtung
do keingetane kepagekan pupina kedo wangun idewo tungtung. Pangalah ripu sakti yen kepinah ban bapu yen subuh nyin ngidang nganuten baos bapune nah cagerang pesan tenyin ia diastun sakti rireh musuh ke sinah kalah memen lanyane mawe ke baju maneg pitekat bapane nemangkin memene malih ngawuwukeun mapiteket reke malih akidik angin lecane apa ngamalah nah aki donyin cening pianak meme donyin cening sap apulur pitekat bapune ane busan tu angon tu mekejang dakakang bajune kancing donyen cening sap manut kadi baos bapan ceninge ane tuni semarin riune te kekeng pesan do pesan bang mulia kanti ke sisi nah tuah benamun tuan nyen meme mebaos tekin cening peragat nyen tu peragat cening kane raris margo nemangkin ayat tandane iwayan tam-tam jago pacang memargi dan ucapan maring jalan antuk sangawi puniki nenten ye kebaosang munguing pemargandani iwayan tam-tam
rawa maring jagat Mesir unengayang titiang sampun napak reki rauh dani wayam tam-tam iri kering panogaro Mesir dadiannya buka tujuan sadia pemargan dan ini sedang beciku pisan pengrauh dan ini irike Raden Dewi sedak ide maku tedong jagat Mesir mumpung malingih iri kering jabayang ide kali bawa dan sami nenten wenten doh kesarengin antuk sekancan paru baudanan idone make sami ngawilang pemenang ditu buatan idane puni kering jabayang wantah ngewilangin kemulih Kang Dani sane sampun kapikolehang dane tam nunas lugerang malih kunengayang titiang dane wayam tam-tam digeles dane sane mangkin
sakeungut nunas luger Dani kagiat suadak menangkil ring sampun dane wayam tam-tam nunas lugero Dewa Ratu sekadi katanggamu dengkejut paru kayun manah kidodane ni sane wenten nirike baca bora sahegisu geleser kedane macebur menyapa wawa prapta nyapen mina kadi wayang tam-tam sang wawurauh punike